Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong te in Javain Chibai kanpuk le thau chewa voin hi August ni kuwa kumsang ni somni le pathum ani Manipur state boina chungchang le zofa ten meitei holaka harsat na anto wanga chungin angngong thil chi rang te tuntuma hian kan ngai thlo le don ani amma sabera chuan ni jan lampanga khan thuthar engengemo aron leng kolvela Hengjinga hian thu Belgian dolo tren khat aronom tela chu mirinom tak ne na tranga thu kandon danin voin chun khan sijang chingthai kho bulloka meitei ho localin mi panhi kalhlum ania Sikh regiment ten meitei ho te hi som anlo mana silai te po anlak sakboka hetianga meitei ho te man ani takawang hian meitei meichepol merpai bis ho te tam tham tak mai chu army te inkul na huna kalin army te hi anvati boita chiam maya hei wang hian anmi man som te hi an chuale ni tin report awma tin hei baka hian meitei ho te hi lo ambusa ka hlum vek tum ania ma se hetianga inbuat saina kalpuini mek lai hian zofa te chu army lampang hian lo dangin hetianga ambusi an lo ramti talowa ti chuan an dang kirta in ambush na hichu athleng talawani antia mashe he information chungchanga hian sijang le ache vel chingthai kho bulvela volunteer duty lai mek te kan de papa hetianga thilthleng hi nimin lampanga khan engma aum lova mashe thamasa july tha khan hetiang deuh chia hian thil alo thleng towa chingphai area vela hian meitei ho te hi lo khoi ania mi som panni localin panni kalhlum ania an silai te hi sipai ten lalawin zofa pasal tha te hian anlak sak thu an soiboka tin merapai bis ho po an local ngai boka meitei ho lowam bus tum chungchang po hi thlamasa thil thleng to thokha ania chung thil ta chu kai kopin nimina thil thleng tharang khan news update angin ronti lan ania thilom zia dik tak zokero chu thlamasa thil thleng to kha ni janlama khan ron herlum thar lein thu thar anga ron the dar thar anile ta ti na ani hetianga inbum na thille mi puite ti chi aina le thil trulowa mi puite ril runom lo le shom taka kan siam fo hi sim tlangila adum hle ani heti lai hian meitei ho te hian dik taka peacekeeping force anni anga zalena le muanna athlen theina tura tharum tho na daudala memi tumtu tachu an ngai theilawani ti hi chiang takin alang chomek zela chutianga meitei merapai bi chho tharum tho tuma border cross sa ronkal tum lodang tu central force assam rifle telaka meitei police tachuan FIR an register leta ani meitei police ta hian FIR an ziadan chuan mipui khwale tui dik tak chunga dan an ken ko dan chu thil hlom tak ania tu telaka po hliaman torna tur po thlen tur khopin chet an threlova mipui kan khwale tuite nun phung pangai taka anun na tur dal tu le tibalha tu te ania Assam rifle te hian hetianga an chet na konga hian mipui tenan tura hliam tam tak anom toa mipui te khwa khirna tur le hremna tura tan diklo takin dan pelin thil antini antia hetianga mipui telaka rong taka danan lek ko anchet na konga hian tharum thona wanga hremnai mo criminal force anni anga hremna peturin phut ania anchet na jongjong hian mipui te thinlunga chungril taka thinrim na atua he dan bo chet na awang hian Assam rifle te hian hremna an muturani tin meitei police te hian FIR hi unregister ani hei baka hian an hnuaya FIR an soifiana hian Assam rifle ten dan an bo chiat na hi state police team te CDO commando hotele Manipur rifle battalion ten SP kaikhruina hnuaya kuakta wat number 8 tatranga Pholjang road in Kara combing operation anai turchu Assam rifle te hian lodangin kuakta ward number 8 ta hian kuki militant te in khwarin shelter an siamani ti hriat ania
helai mun hi ti chet tumakal an nia wat number 8 chung chia hi chu anilawa shelter an siam na mun le tran mun an khona mun hi kwakta wat number 8 le Poljang village in car in kalpona kong puibula ania heng muna te hian operation nei turin Manipur Police SP Hovin Kalchua ania mase 9 Assam rifle te chuan lodangin Casper vehicle nen kwakta le Poljang in kalpona kong puya hian Casper vehicle bulletproof motor te hi lohungin kan kong hi min daltani antia hetianga 9 Assam rifle ten ma anla ka wang hian olsam taka kuki militant te man thein tur hun tha kan nei mek lain kan kong an lo dalawang hian man theilovin kanom ta boina siam thin tu le tharum thona chok chuak thin tu kuki militant thote tan safe zone an siam saka ti chuan zalen tak le him taka kan man theina tur chance chu min ti chet sakani antibok mase kan thret thawangin heng zongjong a hian meitei police te hian thiam an changmi alawa Assam Rifle te hian Peacekeeping Force an liangin Bishnupur District le Lamka Bordara hian 9 Assam Rifle te hi an oma alelam zofa ten border cross tuma andon kal hi anrem tilawa chutiang bok chuan meitei ho ten hileiria anlu hi anrem tilo boka meitei police commando te hian in kana huna anral thuam mangin zofa te hi nasatak takin an kapa anmani chawin kap ni se chuan hei hi meitei police commando te operation neina ngai thei anianga ma se meitei militant thote arambai tengol te india in meitei firfiak pol terrorist sa alo pon to ta chu heng ho zongjong nen trangkop hian zofa te andon bei thina august ninga pokhan hetiang che hian andon thok chuaka meitei militant tele arambai tengol te anfir fiak pol chi sang kara meitei police commando te hi andonin jabwe chau ania in kana lian tham taka athlen taka khan Assam Rifle te chuan anral thuam man tam tak te chu Bishnupur district a India Reserve Battalion ral thuam chi sang anruk chho te kha an mangani tin an puangjar ta mase meitei lam hian an thiam channa turin heti hian an laka FIR an theluta dik taka na thok tu 9 Assam Rifle te chu diklo taka puin an laka FIR an register ta ani Biren Singh sarkar hnuaya hian dik taka ro relna le law and order mumal taka ken ko na chu an sarkar le mipui te hian an ngai mowa an dulawa meitei community te tana thatur jong chawa malak na hi an thlopa chuwang chuan Central Force engpo Manipur state chunga hian lut sela dik taka danle thupek an ken ko chuan meitei tan hian noksak an zel don ani ti hi hei hian ate chiang hlein a hriat bok ani ole thudanga kan pakai main Manipur state zofa frontline omek te tranpuina turatana vebur kan khon hi update hanei lokila mithanem ngai te trangin voin thleng hian tranpuina sum hi alolu belzela Australia capital Melbourne zofa te inkhom nale pathian bia khona mun Melbourne community church te chuan Manipur state zofa te tranpuina tur hian chengsinga sangriat zathum samruk le pathum andon pea Melbourne community church te in chunga Rainbow Mizo channel chuan lom thu kan soya tin mun sang atangin Mizoram chung le pona thanem ngai taka zofa te Manipur state frontline tranpuina turatana tranpuina rontho tu zongjong te chunga khan lom thu kan sei takmeu ane ti chuan video a kan hua hian GPay number te UPI ID te le bank account detail te ronda ania heta hian zofa mun sang om te tranpuina rontho chunjom zel turin kan som cheu ane ti chuan voin tlai dar thum le achan ve thleng khan Manipur zofa frontline tana ve bur kan khon meka tranpuina sum kan don to zongjong hi chengnuai som sangli ja somruk le panni ani theitop chua tranpuina sum hi ronhlanjel turin zofa tlangrang om te kan som non le thau cheu ani Assam Rifle chungchanga khan hanlet le lok toila ni janlama khan meitei ho ten man lak na likout pakhat awma chu Manipur state BJP office bearer OB10
Prime Minister Narendra Modi nena memorandum an thelu ania he memorandum hi Prime Minister nena mainilo hian National BJP President JP Nadda nena po thelu ani telbok ani memorandum an thelu hian an soitlang puichu Manipur State boinakal chome ka hian tharum thoa in beiton na chu muanom zoka boruak om thaina tura Manipur State Sarkarin malak na chu Assam Rifle te hian soi selin mi puitelaka rong taka chet na an neyani tin an puwa mei ni thumatanga tharum thona achwa tiratang khan Assam Rifle te hian buaina an beng dai tumna konga hian neutral takin ma an la theilowa an tho puita chu an lom viauna ma se tun thleng hian Manipur State ta buaina hi beng dai thei ani lo phani antia Assam Rifle te hian bias takin tran bik le on lambik nain an malak na kong tin renga hian tran lam le on bik an naya Okas nilia khan kuakta zanlaya an muthilain civilian poisai lo tachu kuki terrorist hoten han thata he thil thlenna hmuna hian state police force tachu amuna kala heng thil ti tu le poi khoi tu te man tum hian an kal ngala ma se Assam Rifle ta chuan man rem tilawin konglaka andangani tin an report bok memorandum an siam jongjong hi chu soivek lo maila an tumber chu Manipur State BJP te hian Meitei Police Commando ten Hill Area Zofa te an beina tur kong dal tu Assam Rifle te hi nok antia Zofa te hi atekar an ningai lova chu chu Assam Rifle te hian chiang takin an ria buffer zone paltlang lo tur hian an ria tirfo boka mase Meitei lampang hian Police Commando tele an militant thotanen kan soitong khan ron thok chuakin Zofa te hi an ron beirang thrina trumtam tak buffer zone hi an ron paltlang towa heng an ron paltlang zongjong a hian Assam Rifle te hian an dang hne lo thrina Meitei hoten diklo taka hetianga an hek chunchanga hian Assam Rifle headquarter lampang chuan malak an tum donani ti an soive bok The Deccan Herald chuan hemi chungchanga report an pek dan chuan Meitei ho hian nok an ti wangin Assam Rifle te hi chuak turin an dua ti chuan CRPF te an ayo tur hian thon lu an nia moi rangle Kangwai Road in car Bisnupur district chunga an duty post satrangin lak chua turin order ti chua ania Meitei Meichepol tharum tho ngai na chi Meirepai bis group 10 mipuite an influence ne mawangin he thil hi athengani tin an report ani The Deccan Herald thian report an pek jaldan chuan Meitei Police 10 khatianga border cross tuma tharum thoa an ron norlai khan Assam Rifle te hian an lo dang beta Hill Area chunga hian lu an rem tilowa an lu chuan buaina lian tak chuak thei ani wangin police personnel ta chu an lo danga mase Manipur police personnel te hian Manipur police ho kaltlang na tur kong an lo danna ta na an man an motor kong puya an lo da ta chu lason tura an norna lama Assam Rifle te hi silain an ka pani tin an reporta heta hian athiam lo jok chu Manipur police te hi an nia Central Force laka silai an met puakani tin The Deccan Herald chuan an report bok hei baka hian Meitei ho thiam lo na The Deccan Herald thian an report tel jinga chuan Assam Rifle te hi Ministry of Home Affairs nuayami te an nia mase Manipur State buaina beng dai tura operation an nei zongjong te hi Ministry of Defense kai hruina nuaya le an thupek na nuaya ania chuwang chuan State Police 10 an lo ka ngot hi athiang lova Manipur Police te hi an kaltlang tirani chuan ral thuam manga inti buaina lian jok le laum jok thleng mai thei ani wangin chumi ven na turatan chuan Assam Rifle te hian Manipur Police ho te hi an lo dangta heta hian Ministry of Defense nuaya operation nei an niangin ti sual an nei lowani antibok heti lai hian ITLF le Union Home Minister te in muhun tur kha nimin kha ani toa mase voin chun thleng khan hare tawangwang maya in biak na chungchanga hian enge an din munti hriat tumin ITLF chairman le secretary te kan be popa ITLF secretary hian Amit Shah ina tuna chuan kan lo meka in biak na hi nimin lama khan Parliament House lampanga le
politics thila boina lian tak an nei wangin in mu mai thei ani talawa hun tiama in mu thei lawin voin lama hian in biak na hun nei turin rom man ania ti chuan in biak na hi nei zo ani towa anin biak na an thu soi tlang puita chu Union Home Minister Amit Shah na hian Industry Department of Government Agriculture Farm chu Manipur State boina wanga nunna chanta martar te vuina tan ngen ania Union Home Minister Amit Shah chuan helai mun hi mipui van tlang tan le company le sumdona mun dangten trangkai taka anman ve thaina turin ITLF te hian mipui van tlang tana na thok tu tele stakeholder tene na in biak ron na nei turin thuron alo pea Government of India chuan helai muna hian in vuina program hi amun ngaya chuan mangri lo turin ngen na an pe boka helai mun hi conflict zone hania chuwang chuan lamka DC tenena in biak na naya arang thayang bera in vuina hi kalpui ani thaina turin location dang amun dang zongle turin hangen boka DC nena in biak na le in ronton na anei nuwa hian in vuina tur mun chungchanga hian mipui tenena a final na tan in biak ronton na po nei le turin angen bok ani ITLF freitu ten angen na dang le chang le tin hi le ria tlang rama zofa om tachu an himna turin security chakjok in kalpui hanidona central force chakjok po deployment siamek ania mun poimo big valley area le hill area in rina mun ola te security hi chakjok le khaujok in kalpui hanidona Manipur State Force te po State Security Advisor le hill area central force right to tenena in biak po na naichung selin Operation Naiturin ti ania community panni te in kara tharum tho na achuwanga imphal khopui chunga zofa te ruang ommek chu anmani pian le murna le andu na mun hometown na daturin anmani phurchhuadan tur transportation chungchang hi ruamman aniang ti atiambok hebaka hian hill area zirlai ten harsat na antomek chungchanga lamka chengte kangpok pia chengte le more area chengte tan helicopter service ruamman ani thuai tur thu atiam boka college enrollment anti theina turin hill area chunga hian zirlai te tan enrollment tina mun tur hi siam sak ani donani atia hebaka hian Manipur University a tlangmi hill area cheng zirlai omek ta chu Manipur State Pon Lampanga University danga zirna anchunjam thaina turin hetiang boipuina muntur student tatana facilitation center Manipur University noya facilitation center hi lamka le kangpok pia te da anidonani atibok indigenous tribal leader forum ten martar te vuina program anthul khan Diman an siam zinga an siam zongjong chu Union Home Ministry hian ti hlotlin sak an lo tiam thawa an diman zinga pakhat tanin tang inmate te ven him ani theina turle Manipur State pon tanin lampanga sanchuak tura diman an siam kha tanin tang mek te hi uluk takin monitora endik aninga Government of India chuan Justice Lamba Inquiry Commission Office strong separate office chu chople chila thunei na neichunjom hal turin lamka din ani donani ti antiambok hengte hi ITLF le Union Home Minister te anin biakna anthu saitlang puite ania in biaknan naya central sarkarin ngenna asiam tele thutluk na ansiam te anthil sailan chungchanga hian ITLF hian enge angai dan ti hi anla soi hole turangai ania hein biakna hian ITLF chairman Pupagin chu vandoi thak takin appa aboral hlau wangle voin hi vuini ani wangin in biakna hian atel ve theitalo ani kanron report tak tekha ITLF secretary nena tranga kan thudon te ani hetilai hian TCN networking report anpek dan chuan Kangpokpi district lampanga in lungrol na athatok lo hlein alanga village volunteer krang injom khom ta chuan Kangpokpi district chunga namsipai ta nena zo na anpea all Kuki Hills zo Kuki village volunteers union AKVVU 10 thuchua ansiam hi anron cherchuak boka he thuchua chungchang hi hanbi chiang velokila
All Cookie Hills Zo Cookie Village Volunteers Union AKVVU ngen na poimo takti ania ti chuan an address hi kangui kangpok pi ti ania lekha in ziak chu hetiang hi ani in hna ngen na le soidu kan nei ta chu Cookie te tha chumi tuma min veina ne na in kai noya thi na le in halsak khoin halsak hi kangui kangpok pi le Chandel district te hi atamber na mun ania ti chuan chu ne na in zom chuan nam volunteers ral kap te kan lungni lo na ber chu an hnuaya tarlan te hi ani pakhatna nun na chan ai chuan tin mipuin ral kan dawa chuti kara SO group 10 political thule lale chet chuana in nei te hi engma soilovin tun thleng hian kan thlir rengani panina National Highway 2 Imphal to Dimapur danpin ani tlatawangin kan melma meitei ten nasatakin harsatna antoka amairo chu nangnin thra intianga main lakzuina wangin mipuiteril ru nasatakin anwalani pathumna hetia melma nena in hrethiama chakhai kanram chu ngeya zalen takin in phurlu tira mun hrang om in chipui ten kantor phareng ai chuan anmit mei in ven nagale meitei te anlom nan nangni kangui kangpok pi district hi Cookie te tana duan separate administration huam chunga hian kantel ve talo maidon emni in thutluk na in ngat aniangin arang thayang berin ron soi chiang ro ani lo chuan kan soinon fo thinang khan mi puizinga in biru rang thaidon emni ti hi hunle mun angzelin ngai tua ahun to ani achan chu mi puin in hriat thiam ton na neya SO group kan hriat thiamang hian nangni point mi pui ngai dan hi ngai poimo bera in nei lo ani chuan Manipur atanga separate administration kan dilmek hi district pakhatemo panilek poni se apoilo central nen in biakrem hi mi pui ten arang thayang berin kan du chu ania chu wangin mi pui nena tang ho nge nangmanin thra in tianga mala chun zom zel turin ni ti hi hriat chian kan dua kan hriat chian thaina turin hengen na hi kan ti chua kani tin atopa hian volunteers te ayo in mi panin ming anjiak nan ani kangpok pi district lampang kanguile ache vela hian engtiangin nge boruak a thlen chu kan hrichia lowa National Highway 2 roadblock ansiam chungchanga khan engemoa in ti thiam lo na chu an lo nei to ngei maya Mashe khami chungchanga khan tunhua hian soizui hriat tur aom lem lawa Mashe volunteer strangrol polten thuchua ansiama hian soilan ani leta National Highway danchamek li ani chungchanga khan volunteer te hi anlungoi lo ni in ahriat ani engponi sela zofa te in lungruala thukhat bua inom theina turin ITLF kai hruina hnuaya in biakna dokan kilin hethil chungchang hi soifel thei ani nge in arinoma uluk taka soihona hun neya thukhat buain in hrethiam ton taka omtlang turin kan du sak tak meu cheu ani engponi sela kan u naw zofa te hi melma te bain rim takin han thoka chuwang chuan thileng kima hian hriat thiam an ngai na chin thui tak awma ti chuan ha tak le rim taka melma te an baina hian tranpuina donation kan khonmeka hian tranpuina ron chunglut zel turin kan som chewa Manipur zofa te tana donation kan khonmek hi huningema chan chunga tan ti top lai lokri ani dona achan chu kan tho pui pol thren khatten donation hi an khontran dona kan video lama hian ron pon zareng ani dona chu wangin donation panni arwal kalkha remchia lawa kan hriata wangin annin an khon chung hi chuan cholsan ri kan tum dona Mashe tuna chuan donation hi lapek zel thei ania kan video kaltlanga donation khar hani thu kan pon ma chuan tranpuina sum hi ron pezel turin zofa tlang thrang omte kan ngen cheu ani ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai theite nile phot sela kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakin kan video te milo share sakzel turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia